muhammadu sallallahu alaihi wasallam yi'i yitere qatadata yalti woni ka waɓɓugo ɓe ƴettiri sookewe maɓɓe ngon jungo maɓɓe ngon ɓe ƴetti yitere nden ɓe pilasi nde kade wonnoɗo nde yitere ɗo ɓuri moƴƴude ɓuri sellude kande wonnoɗo yitere goɗɗo tufe yaltine nelaɗo men makko muhammadu wattande ka place mayre inde sella ɓuri ko nde sellunoko ɗum ɗo woni mu'jiza ɗiɗabo mu'jiza tatabo ramidat ayna ali ibni abi talibin alayhi salam yawmu khaybar fanafatha fihima rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam afdalu salatu wassalam fabari'ata kama lam yakun bihima sayun abada ñande ɓe yahuno ghazwatu khaybar e sayyidina ali radiyallahu an geɗal abi talib yitere makko gite makko ɗe muusi mo jogino nden nawnare ɗon musugol gite ɓay o haalani nelaɗon gite makko ɗe muusi nelaɗo men makko muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓe mocci gite makko ɗen kamɓe alayhi salatu wassalam ɓay nelaɗo mocci gite aliw ɗen ɗe selli ɗon e ɗon hiɗe wa'i a wi'ayma hay hunde memali ɗen ɓay nelaɗo mocci gite sayyidina aliya ɗen ɗe selli ɗon e ɗon hiɗe wa'i hay hunde musali ɗen ɗum ɗo kadi woni mu'jiza tatabo mu'jiza nayaɓa on in kasarat sagabnul hakam yawma badri fanafathat alayha salatu wassalam ay fabari'a liwaqti walam yasul lahu alamugat sahabajo wiyeteɗo ibnu hakam ñande e ghazwatu badri kefeero helunomo beleru o ƴetti kaafa o soppi beleru makko nono taƴi fewndu sendodir ɓaawo nelaɗo men makko muhammad sallallahu alaihi wa sallam yi'i taƴegol o beleru ibnu hakam nelaɗo ƴetti beleru ndun tokkidiri jogidiri ha jogi on tuma ɓe mocci beleru ndun selli ɗon e ɗon beleru makko ndu wa'i pasi tawi memali mo ha hande musedi no selli ɗon e ɗon ayi fa bari ali wakti beleru ndu selli ɗon e ɗon a wiyayma hay hunde musali ɗum ɗo kadi woni kawake jeyaɗo e kawakeji nelaɗo men makko muhammadu sallallahu alayhi wa sallam jowi on nutqu sajari lahu alayhi salam fagaddana minhu arabiyun فقال له يا أعربي أين تريد قال إلى أهلي قال هل لك إلى خير فقال وما هو قال تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فقال الأعربي من يشهد لك على ما تقول فقال له صلى الله عليه وسلم هذه الشجرة يشير إلى شجرة بسات الوادي فأقبلت تمد الأرض بين يديه فاستشهدها ثلاثة فشهدت عليه الصلاة والسلام jeyaɗi e kawakelaɗo men makko muhammad sallallahu alaihi wa sallam yande go nelaɗo men makko muhammad yawno ɓe senade yaadu maɓɓe ɓe seni ha e nokkure ɓe foti ɗon e neɗɗo fulayankejo neɗɗo arabiyu neɗɗo yuro ka fulaso nelaɗo makanimo wonto yata o wimi yawde nelaɗo wiyani mo yiɗa faala heɓugol moƴƴere faalaka ila hayri to siɗa wondi e moƴƴere ɗa faala heɓude moƴƴere mi holle fulas e arabiyanke jo wi wammahu on woni nde faalɗami haalande nelaɗo men makko muhammadu makanimo seedo wondema ala wo ko rewete e goonga si wona allah
seedoɗa kadi wondema muhammadu ko jiyaɗo makko ko nelaɗo makko. Fulayankejo wi'i ko mbo woni seede ma e dow ɗum ko wiwɗa, wondema simi wi'i ɗum aray mi heɓi moƴƴere. Nelaɗo tawi ko kamɓe tun ɓe laƴƴinano, ɓe laƴƴi ñaamo, ɓe yiƴƴiti ɓaawo e yeeso, ɓe yaali hay gooto. Ɓe maaki, ɓe ndaari ɓe hayni lekki hino lekki molanaaki no ka sera aynde. Ɓe maaki ko kii lekkiɗa woni seedeyam kiiɗa. ɓay nelaɗo men makko muhammadu sappike lekki kin, lekki kin ɓay ɓe sappike ki wonnooki ka sera aynde. On tuma lekki kin fewti nelaɗo men makko muhammadu, ayi ki codi, ki ɓori ka ki woni ɗon, ki soti haa ki yari ki dari yeeso nelaɗo men makko muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Nelaɗo seedini ki laabi tati, ɓe wi'i seedo ko komi wi'i ko siko goonga. Fa sahidat kama qala alayhi salatu wassalam. Nelaɗon lekki kin seeditani nelaɗon wondema ko ɓe maaki kon ko noon woniri. On tuma neɗɗo fulayankejo on o gonɗini o naati l'islam. ɗum ɗo kadi woni kawake nutɓu sajari lahu, haalugol lekki kin sabu nelaɗo men makko muhammad sallallahu alaihi wa sallam. On tuma ɓaawo nelaɗo ɗaɓɓiriki yo ki seedito, ki seeditani nelaɗo men makko muhammad sallallahu alaihi wa sallam. ɗum ɗo kadi ko jeeyaɗum e kawake makko, ko holli wondema ko ɓe annabaɓe, ko ɓe nelaɓe. bada dhalik sadisan haninu juz'in nakhlati lah wa buka'u bi sautin sami'ahu man fi masjidihi sallallahu alaihi wa sallam. لما فعله صلى الله عليه وسلم بعدما كان يقصني له المنبر وترك الصعود عليه بكى حنينا وسوقا إليه صلى الله عليه وسلم. فقد أي سمع له صوت كصوت الإشار ولم يسكت حتى جاءه الرسول عليه الصلاة والسلام ووضع يده الشريفة عليه وسكت. ويدن لأن من مكة صلى الله عليه وسلم إمي مكة بسنك مدينة وهو رجل تمارو إدارة بخطبة. لأن من مكة محمد بيقولوا جودة الجل تمارو بخطبة إمايرة فإنه وني نلادو مؤينا نامك ويكي mimbaru ko ɓe hutba e acci jawgol e nden jullere. ɓay nelaɗo seeɗi jullere nden ɓaawo ɓe woni ɓe hutbayno e mayre, on tuma jullere nden wulli tawi hinde suni, hinde yiɗi yiigol nelaɗo men makko muhammadu ino ƴewi e hoore mayre. hinde wulli nani hittango jullere nden, hittango mayre on ino wayi wano hittango ngeloba ko atata. ɓe wonnoɓe ka juulirde masjidi Quba e ɓe wonnoɓe ɗon fof nani ko jullere nden wulli ko. nde wulli haa nde deƴƴaali, haa nelaɗo men makko muhammad sallallahu alaihi wa sallam ɓe ƴetti sookewe maɓɓe ngon, ma jungo maɓɓe ngon teddungo ngon, ɓe dewti e hoore jullere nden. On tuma jullere nden deƴƴi. ɗum ɗo kadi woni mujiza maɓɓe jeegabo jeeyaɗo e mujizati rasul. wullugol jullere en yiiɗo eno jeeya e mujizaji maɓɓe. wowlugol lekki en yiino jeeya e mujizaji maɓɓe. ñooñugol jullere tamaro ɗum ɗo kadi wowli, sabu jiggol yiɗugol nelaɗo men makko muhammadu ayi e on ɗum e yiɗugol din al islam. jeɗɗi on du'a'u sallallahu alaihi wa sallam ala kisra bi tamzigi mulki fatamazzaga. lanɗo goto wonino ko lanɗo simi fayali ko Iran, o wonino ko lanɗo oñiɗo buktu nasara ari laami, o wari yimɓe hewɓe. o lanɗo kisra kadi o woni e nangugol kala gonɗinɗo o ennomo o wara.
nelaɗo men makko Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tori Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala seko o laamu lanɗo oɗo hay nelaɗo men makko Muhammadu gaynali toragol ko ɓe tori kom fatamazzaga laamu makko ngon seki ɗon e ɗon o folli ɗon e ɗon ɗum ɗo kadi woni kawake ino jeeya e kawakeji maɓɓe du'a'u alayhi salatu wassalamu libni abbasin bittafaqquhi fi ddin فكان عبد الله بن عباس هبر هذه الأمة إنه جاء إكاوة كيجي جاء إكاوة كيجي نلاد من مكة محمد صلى الله عليه وسلم دعا نقول نلاد صلى الله عليه وسلم ونند جد البابا مكة عبد الله بن عباس فامو قول مكة دين هبو قول مكة غندل كالإسلام وهبا فامو o jeye e jeyaɗo e faamuɗo sariya l'islam fakana abdullah ɓiɗɗo abbas ko kanko woni hibru hasil umma ko kanko ɓuri jogade gandal e mofte man maɗɗen fof si sahaba ɓen fof momodiri abdullah ibnu abbas fof wowli koko oɗo wowli koko ɗum ƴettete sabu jogagol makko faamu sabu du'a mo nelaɗo men makko muhammad sallallahu alaihi wa sallam toranimo Allah jaabinanimo o woni neɗɗo jogiiɗo gandal ɓurɗo jogade gandal e sahabaɓe ɓe wuridunoɓe makko ɓe fof ɗum ɗo kadi no jeeya e kawake jeeya ɗum e kawakeji makko kanko alayhi salatu wassalam kawakeji jeenayi on takfiru taami bidu'a'i sallallahu alaihi wa sallam faqad akala min mudday sha'irin faqat akthara min 80 rajula iɗon andi ɓayne laaɗo men makko Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ɓe feri ɓe iwi makka ɓe senike madine yimɓe wonno ahlul juffa wonnoɓe ka madina ɓen tawi e si sahaba en si geeƴe juulama ko nelaɗo mako ko yomo kala e mon yo yadan e oɗo yaada e ɓeeɗa ɓe hirtotoya ka ɓen guure makko ɓe arta ɓe waro ka juulirde nde ñande goo nde laɓɓe aɗanaɗo ñamete ayi fotowono juuɗe muudore ko jungo tew ñamete mudday juuɗe ɗiɗi tew gawri ñamete fotowa juuɗe ɗiɗi tew tawi wonnoɓe ɗo ɓen ko ɓe capanɗe jeetato ma ɓuri capanɗe jeetato ay woni ñamete on addama ɓe nokki wasellai nelaɗo men makko Muhammad ƴetti sooɓeɓe maɓɓe goɓe wodewdi kawre ñamete ƴuri hamiran heewi tuma wonde ɓe fuɗɗi ñamete o fuɗɗi lannude nelaɗo baka sookoɓe maɓɓe gon e ñamete o ƴura ɓeydo ñamete o ɓuri yimɓe capanɗe jeetato haa ɓe haari tawi ñamete on dillali ɗum ɗo kadi woni kawake maɓɓe kamɓe nelaɗo men makko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sino yawti sappo on takfirmaji bidu'a'i sallallahu alayhi wa sallam wadda tasannasu yawmal hudaybiya wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam salam minna wa balatuna wa qalu laysa lana illa ma fi raqwatik صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل معه يفور يساري أما للغول فإذا الله وتودع وكان 1500 فريق بين جاءك محمد صلى الله عليه وسلم يقول أي تقول ديانا محمد صلى الله عليه وسلم أمر يمر الحديبية ay unde yimɓe wuluɓe e yo Muhammad sallallahu alaihi wasallam hikma Allah tigi on ɓe yilti nangitade ɗo ñande ɗo yamul hudaybiya
nelaɗon ɓe woni ɗon e nokkure tawno ɗon diidu ndiyam diidere ndiyam diidu ndiyam nder rakwatu diidu ndiyam tawi ɓe salligo e makko yimɓe ɓen fof fewtinelaaɗo men yimɓe wulure e temeɗɗe njowo ari fewtinelaaɗo e makko muhammadu sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ya rasulallah laysa indana illa fi rakwatik alanamen menen ɗo fuu sina diidere ma nde ala hay nokku menen ɗo komin salligo men yara sina diidere nde wonɗa e mum nde nelaaɗo men makko muhammadu sallllahu alayhi wa sallam fa jaala jolli ka nder diidere ɓay ɓe tumbi juungo ngo ka nder diidere fa jaala alma'u yafuru e bayya sali ndiyam e suppi dagoka kolli nelaaɗo on e kamsalil uyuni ino wawi wano canɗi honndu kala suppiti caangol woni canɗi on tuma fasari ga ɗawmu yimɓe wonnoɓe ɗon ɓe fowtayi ɗon ɗaama iɗon anndi leyɗele ko ɓe wonno ton ko leyɗele sahara tawi yimɓe ɓen ɗon ɗaama bada dalga yimɓe ɓen yari wata wadda u ɓe salligi tawi ɓe laatike ko yimɓe wulure e temeɗɗe njowo wonno ko ɓe wondi yawmal hudaybiya e ɗum ɗo kadi woni kawa kene laaɗo men makko muhammad sallllahu alayhi wa sallam e jeeya ɗum e kawakeji maɓɓe ɗuɗɗingol ndiyan ɗa yo goɗɗo ƴettu junngo mum waɗa e diidere honndu kala suppito wurnito wona caangol eɗen anndi sen wi'i ɗum ɗo ko caangol margol jurde ɗum ɗo hara ko hunde nde anndanɗa hore ma wawata wande ɗum ɗo sina allah subhanahu wa taala ko ɗum wiyete miracle ko ɗum wiyete e kawake siɗon yawti sappo e gowon al isra wal miraj ila al masjidi l haram ila masjidi l aqsa ila samawati l ula ila sidri l muntaha wa aada ila firasi walam yabrud wiɗen ino jeeya e kawake nelaɗon sappo e go'a ɓon nelaɗo men makko muhammadu ɓay allah on falama sariyaji dina l islamu ɗin fop allah immin jibril alayhisalam ari tawi nelaɗo inni muhammadu ko ni gerdete ɓay allah subhanahu wa taala falama yo nelaɗo men e ummatu muhammadu yo juulu salawatul hams konu wonno ko ɓe waɗi ɓe ƴettuno ko wiyete bourago masihu ngaranno nelaɗo men makko muhammad ittiɓe makka ka baytillahi haram aɓi ɓe ka baytillahi ko zerzale ayi ɓe ittiɓe ɗon ɓay ɓe yewti ka baytillahi l aqsa ɓe ƴerewi ɗon ɓe yehi ka kammu haa ɓe yettoyi nokkure wiyetende sidratil muntaha indaha jannatul mawa ko ɗon tigi wiyete jannatul mawa is yakhsha sidrata ma yakhsha ma dhaga al basaru wa ma taga walaqad raa ayati min rabbihi l kubra nelaɗo men makko muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓay allahon e hikma makko ɓay o hewtinimo ka baytillahi l aqsa o moɓidiri dendanagal wonkiji nelaɓe ɓe nelaɗo julni ɓe ɗon darɗe ɗiɗi fiyo ɓe wiye ko imamul mursalin ko kamɓe woni almami nelaɓe ɓe wotuma jibril alayhi salam ƴettiɓe jaɓiɓe haaɓe nelaɗo wiye a hunnata khalilu khalila e ko ɗo giɗo accata giɗo mum e tawde jibril inni ma minna illa walahu maqam ma'lum ala e goto amen ɗokamgal malaka mari nukko ha nukalla yeɗo Muhammad atau Allah subhanahu wa ta'ala Allah jetti juuɗe cibalɗe joyi eni jaɓu juuɗe mofte maɗe nelaɗo jaɓi aya tawi nabina
alayhi salam akamu jabo annabi Musa ya khayra khalqillah ko joma yamirma woni joma jonnilan ji capande yoyo juulu min moftane annabi Musa inni irji ila rabbik yilto ka joma toroɗamo a takfif yo ɗuytane elaɗon yilti Allah ɗuytanan Allah itti juri ɓe heddori 45 ɓe ari ɓe tawi annabi Musa inni yilto min banu Israila yamirano yo juulu darɗe ɗiɗi pet ɓe yeebiɗe pellet yimɓe amen ɓe no mari doole ino mari softene ɓuri ummatu Muhammad yimɓe araɓe ɓen ino janɗi ino dolni ɓuri yimɓe sakkitiɓɓe yilto nelaɗon yilti ɓe waɗi ɗon ɗuyta ɓeydo ha hewti waktuji 5 annabi Musa yilto sari ka jomama o koko atawayasi ɓay ɗar men makko Muhammad fokkiti sentagol ga Allah subhanahu wa ta'ala no diɓe ini ya Muhammad a waɗe ko golle ɗe mi ɗuyti joddini mi ɗuytali sa juuli waɓutu gooto a timmini ruku makko e sujudu makko e ko duwa jonnede e nder khushu'u salat e ko watti e mum e sunnaji ko woni e julde nden a timmini fof haray o yoɓete baraji juuluɗo waɗutuji 10 nelaɗo jaɓi senti joni noon ittegol nelaɗo men makko Muhammadu roywaɓe ay l'isra'u ko ay ko naɓirede jemma wal mi'raju ko ƴawnegol ka kammu e ɓe itta ka baytillahi haram ɓe naɓa ka masjidil aqsa ha ɓe yettoy ka ɓuri towde kammuli ɗin ha ɓe yettoy ko wiyete sidratil muntaha wa inda jannatul ma'wa on tuma nelaɗo arti e jemma goto tawi masalan ko ɓe waali ɗon ɓuttali ayi wa ada ila firasihi wa lam yabrud ɓe rutti ka daƴƴudi maɓɓe tawi ka ɓe waali ɗon ɓuttali andi so goɗɗo waali ke nokkure immike haray nokkurde no wuuli ɗum ɗo fof waɗi e jemma goto koko yewɗen ɗo ko fof en raɓɓinɗini ɓayna ɗum woni mahallu sayre na ɗum wiyaɗen yen yewtu ko fi kawakeji ɗin ɗum ɗo woni kawake molanaɗo ɓay weeti bimbi nelaɗo moɓiti ɓuraysiyankoɓɓe inni awadey Allah subhanahu wa ta'ala waɗilan nelaɗo harayde waɗilan annabi o yamirilan yo en juulir ɗum ɗo Abu Jahl inni o jalli o honkiti jaleɗe woni on nani waɗi moƴƴo o wowli ɓe yehi directement Aboubacry Siddiq ɓe yewti ɓe ni moƴƴo ma o wi o wi ka baytillahi haram ɗo o yahi e Jérusalem o yehi ka kammo o jonama nde julde walli anani o feeti Aboubacry tawi ko wiwɗa kon ko kanko wi arayni ɗo holi ɗum woni wondiɗo moƴƴo Aboubacry wi si tawi an ko wiɗa kon ko gonga arayni min ɗo gongini ɗum ayi ɗum no jawnego nelaɗo men makko Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka kammo jonne nde julde ɗum ɗo kadi ko mu'jiza go'o 14 mu'jiza 14 alqur'anu karim okke gonne laaɗo men makko Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alkitabu alladhi fihi naba'u man qablana wa khabaru man ba'dana hukman baynana wa fi dawan nur fa huwa mu'jizatuhu al-uzma wa ayatu nubuwwatihi al-khalida wal baghilatu ila marri al-ayami wa karri al-usud ay liyazalla bi dalil قائما على سرق نبوته عليه الصلاة والسلام والهجة ثابتة على الخلق إلى أن يرث الله الأرض فالقرآن الكريم من أعظم ما أوتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات ومن أكبر ما أوتي من البينات عليه الصلاة والسلام ويدن القرآن دفتر الله مونن دفتر أن ناورما كو يوتور إن خبروجي يوتودي e wona ɗo jangen qur'ana iyen issa annabi nuhu en annabi hudu en annabi kada wa kada kaga qur'ana jangude ɗum ka konde yewta nde en kadi hunde waɗore hakkunde men kono wondirten kono wonirten qur'ana yewti en fof e kadi konde ñawole wonde ko wonta hakkunde men ayi ine yewta en kadi habaruji aroji
awalu ko wiyete barzakh fi dargal qur'ana no yewten ɗum ine yewten kadi fi yawmul qiyama ko honno machar o wonirta ko honno yimɓe aljanna wonirta ko honno yimɓe yiite wonirta fof no ka qur'ana ine yewten habaru ma badana ɗum koni yeeso men wa fihi lhuda hino e mayre kadi peewal ko goɗɗo feewirta wannur sa falama heɓude lumiére ƴetto qur'ana janga qur'ana ko nurum fa kadi qur'ana o fawa mujisatuhul usma ko qur'anare nden woni mujisa nelaɗo ɓurɗo mawnude o mujisaji ɗiɗi yewɗen ɗo fop e wattiɗi e majji ko 12 o haalɗen ɗo fimum e ko qur'anare nden woni mujisa ɓurde mawnude nden e mujisaji makko ɗin fof ko kayre kadi woni ammande annabaku makko heddotoɗo ha allah subhanahu wa taala tagga leydi ndi tan ko gurnaɗan hino heddi ko kayre ay fiyo dalilo yo wonu ko ñiiɓuɗo e dow gongugol annabaku makko kanko alayhi salatu wassalam hujjaji ɗin kadi tabitana tagore nden ha allah subhanahu wa taala rona leydi ndi wano jangirɗen deftere nde wonɗen e yirde ni koni qur'ana on tigi tigi on inde woni hujja wonande ummat muhammad deftere qur'anu karim ko kayre ɓuri mawnude ko nelaɗo hokkaka kon fof minal mujisa qur'anare nde par ce que ɓe hokkaka ko mawni ko wondi e qima ewti qur'ana ayi wa min akbari ma utiya ino jeeya kadi ko ɓuri mawnude ko nelaɗo hokka min albayinati e hujjaji qur'ana on ayra inchallah nde tawde e ko ɗum ɗo yamiranɗe e yewtu e kadi saari on o ɗuuɗa eɗen toro allah subhanahu wa taala e ko minti 30 hokkanoɗen en ɓeydi minti 36 aray iɗen miɗo weltano ceernoɓe men wonɓe en e toppitanade o dawa islam eɗen toro allah koko wonɗum e wadde ɗo ko kala waɗa on ɗum ɗo jurdi aljanna koko wonɗe e wadde o dawa ɗo saɗiɗude hande anna allah on fof ino waɗa ɗo yewtere wotere yimɓe guluji jentoɗe ɗum ɗo ko fadlu molanaɗo wonande on eɗen toro allah subhanahu wa taala yo allah tabintingen e dow ɗum ɗo o waɗana en ɗum ɗo attorɗo ka allah subhanahu wa taala e yaafo ɗum bakkatu innahu jawadu karim ra aqulu ma tasmaun wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam ɗo handare daroɗen ɗo 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 ala ko mi ɓeydita sina weltana gollon jarno on e golle ɗe golle moƴƴe ɗe wonɗon e waɗande allah subhanahu wa taala aray meɗen weltani on meɗen du'ani on meɗen toro allah subhanahu wa taala yo allah poɗum balɗe mon ɗen yo allah subhanahu wa taala waɗan on barke ka ɓeygureji mon ɗin e jawle ko onɗon heɓde kon allah reeno on ayna on danda on masiboji wonɗi e yiilade waɗa en arfe o hawrindina en e sunna nelaɗo men makko muhammadou kala ko wowluɗen konngol e gol e kuugal innahu jawadu karim aray wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin.